Zdravo ekipa, danas radimo novi video, tema je naša kuća koju smo kupili, danas radimo tur oko kuće, tako da imate priliku vidjeti kako kuća izgleda. Ukratko ćemo u par crtica reći par detalja, tipa cijene, zemljište, kolika je kuća, sitnice naprosto, a ostatak kako smo ju kupili, kako smo došli do kredita, koji su troškovi kuće naspram stana, to će biti u idućim videima, tako da ostanite uz kanal, pratite ovaj serijal. Znači, bit će 4 epizode. Ovo je, ajmo reći, prva epizoda, pilot epizoda, tako da, eto, ostanite uz video, nadamo se da će vam se svidjeti. Dobrodošli ekipa u naš novi dom. Evo ga, ovo je kuća koju smo kupili. Tako da malo ćemo napraviti oko nje neki kratki tur da vidite kako izgleda izvana. Evo predivna velika terasa. Ovdje nam se nalazi garaža i tu je jedna mala terasica gdje nam je i, provešću vas kratko, gdje nam je i ostava. Evo ga tu ravno. Tu nam je ostava, trenutno je unutra svega i svačega. Ovdje se ulazi u kuću. Tako da, ajdemo dalje da prođemo od dolje sve da vidite. Naravno, kuća nije nova. Doduše, ovaj dio gore je rađen 97. Kuća ova je 72. Ali kažem, te neke stvari ćemo još proći u budućnosti kad budemo pričali. Tako da ovdje imamo kao mali garten, što bi se reklo, i ovdje je dvorište, počinje dvorište od ove linije ovdje otprilike. Uz žicu do tamo taj dio je naš, plus iza imamo još cijeli dvor, to ću vam sad pokazati ukratko. S bočne strane kuća. Ovdje nam se nalazi tank za ulje, znači grijanje je na ulje, ali pogledajte ovo. Mislim, ne može nikakav stan zamijeniti ovo, kako god da je. Naravno, trebat će se renovirati sve, ali ovo je naprosto život, što se kaže. Odozada sve ovo tu, znači ovako je još naše. Tako da ima prostora. Prostora baš ima. Evo ovdje gore još da vidite kako to izgleda. Dvorište sasvim korektno. Ni ne treba više. Evo ovaj dio je i non stop osunčan. Ovo je sjeverna strana. Tako da vidi se. I dolje po podu mahovina se hvata. Tu ćemo morati naći neko rješenje, tako da, eto, to je otprilike to izvana. Ovo je možda i onaj najbolji dio
južna strana kuće gdje se nalazi ova ogromna terasa. Tu ćemo u budućnosti pit kavu i uživat. Ovdje nam se nalazi jedan od 2 boravka. Da, ovdje je baš predivno s te strane. I pogled naravno što imamo tamo u daljini i na šumu, i na brda, i na sve. Stvarno je predivno. A da ne pričamo o tome koliko je mirno. Što je najbitnije, otprilike cijena je bila 189.000 eura. Kuća je 191 kvadrat, plus ima podrum od 70 kvadrata. To ćemo vam sve, kažem, u idućim videima posnimiti da vidite. Znači, ne znam koliko možete čuti, ali naprosto oko mene se ne čuje ništa. Znači, samo ptice i ništa drugo. Mislim, predivno je. Udaljeni smo od grada 2,5 km, od većeg grada 13. Tako da je sve u principu u blizini. To ste sve već čuli u prošlim videima gdje smo pričali o našem selu i sve. Ali da, šta je još bitno za kuću? Da, garaža je tu. Imamo tu napred još 2 parkirna mjesta. Potencijalno se može još neki mali autić uvaliti, znači 3. Zemljište je 500 kvadrata. Mislim da je 489 ili 498, nisam točno siguran. Znači, stvarno imamo malo dvorište. Evo, kažem, nema. Tu iza ovo sve. I onaj dio što ste vidjeli tamo iza kuće. Imaju djeca gdje da se igraju. Ima prostora, može se staviti trampolin, može se napraviti malo nogometno igralište, može svašta. Mislim, može se iskoristiti zbilja za hrpu stvari. Tako da, eto, ne znam, ovo će biti ta nekakva pilot epizoda u kojoj, eto, samo ukratko smo vam htjeli pokazati kako to izgleda. Naravno, kuća nije nova, ima se šta za renovirati, što se kaže, ali je kuća odmah useljiva. To budete vidjeli kad budemo snimali unutra. Naprosto može se odmah živjeti i nije sad to nešto wow, ali nismo mi to ni očekivali, a kažem, za te novce ja pretpostavljam da se u Njemačkoj nigdje ne može ovako nešto naći. Kuća je razdijeljena na 2 stana, znači dolje i gore, po 90 i nešto kvadrata. I da, može se u budućnosti uvijek iznajmiti, znači to je prednost definitivno i može se od tog i zaraditi, što bi se reklo. Makar mi ne planiramo iznajmljivati, mi planiramo tu živjeti. Ostajemo ovdje, znači ovo nam je startna točka i planiramo samo srediti pomalo i to je to. Svake godine nešto, malo pomalo i nije ništa da se mora odmah raditi. Plan je prozore promijeniti, eventualno fasada da se odradi i, kažem, onda ostalo sve polako. Ova terasa isto ima par, što se kaže, mana koje se trebaju srediti. Podrum isto tako, ali sve u svemu, kažem, čovjek može komotno živjeti. Kad snimamo iznutra video, to će još malo pričekat, ali kad budete vidjeli, to je stvarno lijepo. Mislim, nema šta. Donji dio kuće je onako malo, ajmo reći, stariji, a gornji dio je relativno i sređen bio i nešto i renovirano i tako da, kažem, i još gore u kući, to nisam napomenuo, imamo kao i potkrovlje, pošto oni tu iskoriste, znači, maksimum od kuće. Znači,
imamo prizemlje, imamo podrum, imamo kao prvi kat i imamo potkrovlje. Ali to je sve u onom špicu kao napravljeno, tako da je maksimalno iskorišteno. Znači i to potkrovlje može se teoretski iskoristiti za sobu ili nešto. Naravno, treba srediti, treba novaca, ali to je u principu to. Tak ljudi, nadam se da vam se video svidio. Evo kažem, vidite ovdje, ovo sve je naše. Mislim, nema zamjerki, stvarno je kuća fina. Naravno, neko će reći, nije moderna, nije ovo, nije ono. Pa naravno, svaka kuća ima mane. Naravno, to evo vidite, ovo je taj novi dio. Ako želite novu kuću, onda naravno i gradite novu kuću i to je to. Znači, onda ne uzimate, što se kaže, staru kuću ili nešto, već jednostavno kupite novo, sagradite novo i onda imate sve kakvi želite. Ali mi za to nismo para imali, što se kaže, imali smo za ovo. I tako da, eto. U idućim videima, kažem, još par zanimljivih tema. 4 epizode, kao što sam rekao. Ostanite uz kanal. Ako još niste, zapratite nas, bacite like na video, subscribe na kanal. Komentirajte slobodno, bit će nam drago, volimo ući s vama u rasprave, diskutiranja, pozitivna, negativna, svejedno je. Tako da, eto, ekipa, odjavljujem se, vidimo se u narednom videu. Pozdrav!